ukuthi bengakubona ukuhlukanisa nenkosi bengicela inkosi ithele umusa. Haleluya. Siyabonga bazalwane, sibonga naye uNkulunkulu uqobo ukuba khona empilweni zethu. uNkulunkulu ufuna ihlala sibonge. Sibonge engalethe lutho. Sibonge nje. Sibonge ukuthi uNkulunkulu ukhona. Haleluya. Sibonge le nto yokuthi sikwazi ukuthi uNkulunkulu ngoba khona abantu abangafuni ukubizwa. You understand ukuthi ilikhulu kanjani lento. Khona into ongakwazi ukuyibiza. Uthola ukuthi uyayidinga. You understand mosiphatho ohlelo lento yabantwana abazalwa kodwa akakwazi ukubiza uyise ngokuyise wamlahla. Manje kodwa thina sinakho lokhu uNkulunkulu asinika kona. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu ngoba thina uNkulunkulu akasidahlanga. Thina uNkulunkulu simbiza noma inini. Sinayo ukuthi thina sinayo uNkulunkulu. Ngisho sivuka, ngisho kodwa basivuka ngesikhathi esiswa simbiza noma inini la sifuna khona ukubiza uNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu kuye. Ngeke ngoba bengithi ngizofunda imibhalo emibili bese ngihlala phansi. Amen. Sengibona ukuthi wayewathi umbhalo ingahle ibambezela. Haleluya. Kodwa ke uNkulunkulu emuhle suyifunda. Kodwa ngifuna ukuthi sikhulume ekseni nje sengizohlala phansi bangifundise ukuthi sikhulume ngokubaleka komusa. Haleluya. Haleluya. Funa sikhulume ngalento yokubaleka komusa ukuthi ubaleke kangakanani umusa kaNkulunkulu. Nanokuthi yini le enziwa umusa. Haleluya. Sikhona bazalwane. Khona lento phakathi kohlelo enziwa umusa. Haleluya. uNkulunkulu nokuletha umusa. Wenza izinto ukungazi ukuthi uzenze wena. Kanti ube umusa uNkulunkulu. Uyazi ukuthi when you look back khona izinto oyibukayo ukuthi ngazi uNkulunkulu lapha namanje akufanele ngabe ngila. Then you will realize ukuthi uNkulunkulu nomusa ngempela baya exist. Khona abantu abaconfuse i-capability nomusa. Hallelujah. I confuse i-capability nomusa. Umuntu unokubona kwazi ukwenza izinto. Ayitshela ukuthi ukwazile ukwenza izinto ngeke senzeke izinto umusa ungekho. Academically wawushazi bakutshela iqiniso awukwazi ukufunda umusa ungekho. Ukapply uthathwe lathi umusa kaNkulunkulu lona. Wabona bamfundisi ukuthi unemedical age ukuthi take care of yourself. Umusa kaNkulunkulu ubungeke wazi umedical age uNkulunkulu belangekho. Thina siyayiconfuse lento masibona amandla esinawo okwenza izinto. Sitshela ukuthi uNkulunkulu si lokhu ngiyakwazi ukwenza. Kanti umusa kaNkulunkulu
ukuthi sibe nakho lokho empilweni zethu ukuthi noma ngabe yini leyo namandla nayo, kodwa uNkulunkulu ngiyabonga ukusa wakho. Ngeke ngabona enye intombazane bamfundisa iphethe lokho kuyisikhwama, kodwa lokho okuyisikhwama ugwaqala akhambi kodwa uhamba namapayipi okuphefumula. Kusho ukuthi umnikazi wesikhwama akakwazi ukushiya lokho. You understand? Kodwa ngemiyalo kadokotela usuke isikhathi osuzosiphila sisuke sesisifishane, ngoba into esuke sikulekelela ukuphefumula usuke kuyisikhwama. Hallelujah. Bazalwane, awukwazi ukulekelela lesi sikhwama ukuphila. Nomnikazi waso uthi naye akayibhilivi lento ukuthi engaphila philise lesi sikhwama. And then we realize ukuthi umusa kaNkulunkulu ngempela asona isikhwama esenza ukuthi aphile, kodwa sihamba nomusa. Uthi mina I believe ukuthi aphiliswa lesi sikhwama, kodwa uphiliswa umusa kaNkulunkulu. Ngoba odokotela mabekubalile abakunika i-duration awupheli unyaka wale briterize abasebenza yona, kodwa umnikazi wesikhwama lo bengikhuluma ngaye unyaka wesi4 lo. Futhi kwayena she understand ukuthi abanelesi sifo ngaphambilini ngempela odokotela bashaya khona ngenxa yesikhathi awezosiphila, kodwa yena akazi ukuthi kulofoyezi namanje ngoba esayihambela ukuthi I don't believe lento yalesi sikhwama ukuthi ngempela uNkulunkulu ungathiwa ngiphiswa isikhwama uThixo engekho khona. Bazalwane, uNkulunkulu khona, uNkulunkulu umusa kaNkulunkulu singawuconfuse. Simbonge njalo uNkulunkulu, simbongela umusa ukuthi khona lapho kufuna ngaba sikho khona. Bazalwane, khona lapho ongaba sikho khona ube umusa kaNkulunkulu wawungekho. uNkulunkulu nowenza umusa, abantu sebedeclineile bona self ukuthi lokho ngeke kwenzeke, kodwa bakhohlwe ukuyomisa umusa kaNkulunkulu, ngoba khona into abangakwazi ukuyenza ukuvimba umusa kaNkulunkulu. Kodwa bayawazi ukuvimba ne-willingness kumuntu ukufuna ukwazi ukwenza, kodwa umusa kaThixo ungakwazi ukubambeka. Uzibuze na ukuthi uNkulunkulu ngoba ngi-afford ukwenza 1 2 3 khona ukwenzakala kanjani? And you will realize ukuthi hey but umusa kaNkulunkulu iwona ongakwazanga ukuphindezeleka.
umhlabelelo. Amen. Ngifuna ke bazalwane ukuthi sengizoya nje emazweni. Ngizofunda amabili. Bese ngihlala phansi. Amen. Ngoba ngisho bana ukuthi siphume nakho ukuthi umusa esiwuphilelayo nesiphila ngawo. Amen. Hallelujah. Amen. Umusa esiwuphilelayo nesiphila ngawo. Mangifunda iBhayibheli encwadini kaSamuel bawumfundisi. Ngiyabona ukuthi kusuka kuverse 1 kukhulunywa ingxoxo uma iyakhuluma ifaka upheni naphakathi. Iqhubeke ikhuluma ifaka upheni naphakathi. Njalo ilokhu mayiqhubeka njalo akasali uyavela somehow ukuthi igama nje lakhe bazalwane lokhu livela ukuthi upheni khona. Hallelujah. Kodwa uma ngiqhubeka nombhalo uNkulunkulu eqeda kwenza umusa wokuzalwa kukaSamuel. Angisatholi akasaveli la encwadini bazalwane upheni. You understand ukuthi akasabona ngathi sekukhulunywa bakhona la endlini empilweni zabo ekuhlala kukhulunywa ngophenina laba basuke bekhona. Ngifuna sizothandazana nabakhona sithandazele uSamuel. Angazi ukuthi uphenina kukhulunywa phi ngaye kuwe ngoba kungenzeka ukuthi nasemsebenzini la ukhona uhlale khona evela uma uqala nje ukuthi uyasebenza uyavela uphenina. Ufuna siyemkhulekweni sifike siNkulunkulu nami ngicela ngizale uSamuel ukuze ezothula ungeze ukuvela ngoba into ezokwenza ukuthi angaphinda vele ukuthi uSamuel azaleke. Hallelujah. Uzozaleka uSamuel bazalwane. Uzozaleka uSamuel. Uyikona pray ukuthi uNkulunkulu eyimweni avela kuzo zonke uphenile uNkulunkulu sizalele uSamuel. Unokuvela umfundisi avele khashqala kilo eyakevelile uphenina kodwa sithandazela ukuthi uNkulunkulu kusuka namhlanje lethu uSamuel uphenina bakaphenile ekhaya. uNkulunkulu makazaleke phela uSamuel ngoba khona into esifuna ukuyeka ukuzizwa, khona into efuna usiye ukuzizwa kodwa ikwazi ukuyekeka uphenile sekho uSamuel akazaleki. Angifunda amazwi ke bese ngihlala phansi angifunda amazwi. uNkulunkulu uzowenza umusa ngoba we realize ukuthi ubani owner yomusa. Ngoba yonke lento eyenza ukuthi uSamuel azavele uNkulunkulu wayeserealizile ukuka isituation wayesenza umusa khona la khona uNkulunkulu akhathala khona alethe khona umusa. Uzowuletha umusa uSamuel ndabezithu uzowuletha umusa emzini kaMshabalala uzozala uSamuel khona into ezothula emzini kaKhumalo Mashobane. uNkulunkulu uzomzala uSamuel bese kuba nokuthula.
Ngoba lento yenza ukuthi kulokhu kuxongozela. Ingoba lo Samuel akabibikho. Sizokhulekela umusa uNkulunkulu weThixo. Makazalwe phela uSamuel. Hallelujah. Angifundeke amazwi amabili. Fundisa. Bese wakhulekela. Bese ngihlala phansi. Ngoka Luka 19. Ngizofunda amavesi amane. Bese ngihlala phansi. Ngoba sengithipele into yomusa amashubhane. Bengithi ngiyangifunde la. Kodwa ngoba I've realized ukuthi umusa kaNkulunkulu zingakanani izinto zosenzela zona ukuze sizohlala comfortable lapha ehleko. I'm not saying you are not comfortable. Shekahle. Kodwa zikhona lezi zinto ezikhathazayo. uNkulunkulu unokuthi khona lapho uhleli khona wedwa. Mama Vundla uthi yazi uNkulunkulu uma ungakongizalela uSamuel nje lokhu ungama khona lokho kwakho wedwa wazi ukuthi yazi Thixo uma ngakumletha uSamuel lokhu kungaphela. Amen. Kulomuzi wanginika yona. Ufuna masiphuma sihambe siyokhulekela uSamuel. Sifike nje sicela uSamuel uNkulunkulu. Amen. Abanye uSamuel i-financial background. Badinga nje ukuthi uNkulunkulu abanike imali. uNkulunkulu uzozalela bazalwane. Luka 19 verse 29 to 34. Aphansi kwesihloko uYesu ungena eJerusalema. Kwathi esondele eBethfage naseBethania ngasentabeni ethiwa eMnqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe ethi, hambani niye emzaneni enibhekene nawo obhekene nani, lothi kuba ningene kuwo nizakufumana ithole lembongolo likhulekiwe okungazange kuhlale umuntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu enibuza ethi nilithulelana, anothi inkosi yalidinga. Abathunyiwe bahamba ke bafumana njengokusho kwakhe kubo. Kuthe sebelithukululile ithole, abaninilo bathi kibo, nilithulelani ithole na? Bathi inkosi iyalidinga. Amen. Namhla Nkosi yami osuya yesenisa uhlewo kanye phezubabe waselungeka ayisa namhlanje umphefumulo wami usuya
this house. Penina remains until the end of summer. Sibonga Nkosi yethu lapha. Azokhuluma ngalo. Abangebani Nkosi abavela social media. Bayokhuluma noma yini Nkosi nezwi lakho. Emabandleni Nkosi babhekene nezipho zamehlo. Kubangwa Nkosi irecha, kubangwa Nkosi ukulwa. Kodwa umntwana wakho uJasime Grace umusa awubona intombazaneni ehlale iphilika oxygen umntwana wakho emamenta ngamahosi uzokhuluma Nkosi inhliziyo yakho. Athi lo mhlabeleli mayeqala kukade inhliziyo yami ibanjwe ezulweni, kukade umphefumulo wami uhlele kumnyameni. Athi mayeqhubeka athi ngakholwa umkhululi wami oweza emhlabeni ukuba suse icala lami. Alithi maliwa Nkosi izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele isuke lento yokuthwala icala nehlazo. Sibukumusa Nkosi, because the signs are there. Sekuyabonakala Nkosi ukuthi lokhu ilizwe lalikhuluma kuyikho. Athi omunye umhlabeleli sobhekaphi na Nkosi singabheki kuwe, sosizwa ngubani singasizwa nguwe. Etwadala thina bantu wenza into zonke waletha nenkululo kuba sikhululeke. Mawencwe umntwana wakho simletha kuwe usesiduduza ngokuthi uzoshumayela umusa. Mana naye Nkosi ukhuluma inhliziyo yakho. But the signs are there. Mana naye Nkosi. Khulume Nkosi inhliziyo yakho, siphe izindlebe nomzimba kuphela. Silalele, silizwe sikhophe, siliphile izwi lakho. Amen. Nokuphathwa sakhiza Hallelujah. 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 Amen. Yebo osingisa kuwe we give you all
niyofica ithole nembongolo khulekiwe. Umusa kaNkulunkulu usinele sonke. Haleluya. Sengiqedile mashubane. Amen. Bajohlelo. Hallelujah. 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 Yeah, kumusa. Yeah, kumusa ka. Oh, oh, tete. Impela uthi umbhalo habani nizofica imbongolo nethole la likhulekile. Nifike nikhulule ezonweni uyonibuza anothi inkosi yakudinga. Umfundisi awuphinde lento hambani nizofica imbongolo nethole khulekiwe. In other words, khona imbongolo nezinyanelayo kodwa likhulekiwe izinyane. Imbongolo ayikwazi ukusuka ngenxa yokukhuleka kwempilo ezinyanelayo. Hallelujah. Akuhlale phansi bazalwane. Uma benibuza anothi inkosi yadinga. In other words, uThixo could have taken imbongolo ahambe ngayashiye lekhulekiwe. But then we realize ukuthi ngempela he is the owner of the grace. Uthi fike ngithathe lekhulekiwe
niyithubulule. Fike nithathele ekhulekiwe niyithubulule nithi inkosi iyayidinga. Angiziki kuzoshumayela, ngizokhuluma ngomusa ukuthi siubone ukuthi ngempela umusa kaNkulunkulu uyaphila. Uyaphila umusa kaNkulunkulu bazalwane. Hey bazalwane, umusa uyaphila. Uyaphila umusa. Uyaphila umusa kaNkulunkulu. Forma nathi uyaphila umusa. Unokuyibuza wena endlini ukuthi uNkulunkulu kambe uphila kanjani kulezi zimo nje. Then you will realize ukuthi kambe ngisemseni ngathi. Hallelujah. Hallelujah. Abanye realize lethu ukuthi this is not about the affordability lesson. Kodwa umusa kaNkulunkulu wengamele affordability. uNkulunkulu okanye uYesu wayezosuka endaweni yaseJerusalema ngembongolo. Kodwa khona lokhu okusemuva kumkhathazayo angakwazi ukushiya. Usuya ngiyazi khona sebirealize ukuthi kanti kulokho engifaswe kukho uthi ngakwazi ukushiya la hamba ephambili. Khona izinto uthi ngakwazi ukushiya ayifasiwe hamba ephambili. That was not about ukuyothulula ithole lembongolo. Was not about ithole. Wayenganandaba nethu. Wayenenkinga nokufaswa. uNkulunkulu akayithandi into efasiwe. Bazalwane. uNkulunkulu once kwanento ngaleso sikhathi efasiwe, uNkulunkulu akashiyi, uyanikaza. Amandla omusa kaNkulunkulu. Yiyo lento eyayimenza ayentabeni yenqumo kungavumi ukuthi asuke, ngoba khona into eyayifasiwe kulesi asibeletho sale umuntu wesimama. Yiyo nathi uNkulunkulu wayengakwazi ukushiya, wayilokho ethi kulo wesimama akakhuphuka khuleke. Ngizothi uNkulunkulu ngeke ashiye umusa engawushiyanga. Hallelujah. Angihlale phansi ke. Angihlale phansi ngoba we now realize ukuthi umusa how far can ubalekile umusa kaNkulunkulu bazalwane. Ngifuna mina masiphuma la singa appreciate ukuthi khona isinakho noma khona esinakuthola uNkulunkulu, kodwa si appreciate ukuthi uNkulunkulu yena self unomusa kithi. Hallelujah. Ngoba lento yokuphila alone yodwa kumusa kaNkulunkulu. Yazi bazalwane, lento yegrace angazi ngechaza kanjani. Ngazi ufuna ukuchaza lento yegrace size si understand ukuthi how important lento yegrace is empilweni zethu. Kodwa mhlawumbe khona bazoyichaza. Angihlale phansi mina. Angihlale phansi mina. Angihlale phansi mina. Mhlawumbe bazoyichaza bona. Anothi uNkulunkulu inkosi yalidinga.
kodwa inkosi yadinga. Khona lokhuya okukhulekile. Khona lokhuya nomuvuka ekuseni uthi kodwa Nkosi lelifido. Yazi ngabe sengihambe 1 2 3 kodwa akudluleki. Kodwa akudluleki. uNkulunkulu mawungedluli. Yesisizwe. Mawungedluli. Unganyikazisaka. Sizokhulekela ukuthi kulokhuya siyakwazi impilo zethu ukuthi uNkulunkulu mawungedluli. Ungakuthululanga. Ndabe zethu. Khona lento uthi nomulala nomuvuka ingashintshi. Ngifuna namhlanje Ndabe zethu uye uNkulunkulu uthi Thixo ngizalele phela uSamueli ozongiqhaqhela levidiyo. Kwesinye isikhathi asikhathazwa ukuthi sihambe kakhulu endleleni, amandla waqedwa ukuthi sihambe ibanga elide, kodwa kedwa yilento engaqhaqheki. Thina ukhona ukhathazwa ukuhamba ngoba uNkulunkulu wendlala indumiso phezulu kwamehlo. Bazalwane, akekho umuntu okhathazwa ukuthi thina sihamba kahle. Umukhola uNkulunkulu thina sihamba. uNkulunkulu wasenzela umusa la kwangahambe khona kahle. uNkulunkulu wenza icebo sakwazi ukho. uNkulunkulu wenza icebo bantwana bezibengakwazi ukuwela, wadlala indumiso phezu komfula, umhlabathi wasala wobile bakwazi ukudlula. So nathi kanjalo ayikho lapha siwesile khona ukuthi siphile siyokwazi ukuyihambela ngoba sikhona uNkulunkulu. Yeke ngoba sawube ngelinye ilanga ngathi bashona lokuhlakanipha kuyacelwa enkosini. Yikho ngithi ngifuna ukuhlala phansi. Ngiyazi ukuthi khona academically abazoyilungisa lento yegrace ngoba kufuneka siphume la endlini sesi-understand ukuthi umusa wenza ini. I-willingness ilekelela umusa. Ayikwazi ukuba khona i-willingness umusa ungekho, ngoba ngeke kwenzeke. Ngisho ngathiwa amandla khona okwenza, kodwa umusa kaNkulunkulu uma ungekho phambi kwe-willingness ngeke kuze kwenzeke. Akuyeke uhlale phansi. Kodwa ngifika masiphuma la bazalwane, lento yomusa siyikhulekele. Sokukhulekela umusa ukuthi uNkulunkulu at least noma ungayiyeka zonke izinto kodwa letha umusa. Letha umusa. Ngoba umusa yisona sikhiye. Umusa mashobani yisona sikhiye sokuvula. Uthi uzongena wenzeni phakathi kodwa umusa usuvulile. Ngoba ayikho into engavuleka igrace ingekho. Hallelujah. Ayikho into engenzeka igrace ingekho. Akuhlale phansi ke. Jesu ke hluleki.
Sizocela kuNkulunkulu umusa wakho Thixo. Sizocela umusa wakho kuNkulunkulu wamazulu ukuthi lapho esihamba khona uNkulunkulu wethu umusa awuvame uNkulunkulu wethu leyo. Wena Nkosi engahluli lutho. Awehluleki uNkulunkulu wethu leyo. Nokuvula Nkosi la sebethele ukuvuleka khona. Sinane nomusa uNkulunkulu wamazulu. Sizocela umusa wakho. Sizocela uzalele umfana uSamuel. uNkulunkulu wethu olungileyo namanje kuseni kusilewa wena. Izwi lakho phana Thixo mahlale abantwana bakho. Hlale empizweni zabo, hlale engqondweni zabo uNkulunkulu wethu olungileyo. Abazindle ngalo phana Thixo. uNkulunkulu wethu bayisikwa semhlanga emihla. Beyisikwa semhlanga emihla phana Thixo. Nalaba hamba khona phana Thixo. Bese mgwedla khodleni wabo. Uthi bakuvela amabhubesi. Ibe inkemba uNkulunkulu wethu olungileyo. Siyabonga phana Thixo. Siyabonga uNkulunkulu wethu olungileyo. Amen. Nkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Nali bandla lakho phana Thixo sikuletha kuwe. uNkulunkulu wethu olungileyo bazowenani umusa. uNkulunkulu wethu olungileyo. Amen. Nkosi Jesu Kristu waseNazaretha.